next level. Excessive drinking can be detrimental to health. Not recommended for persons under 18 years, lactating mothers, pregnant women, and people sensitive to caffeine. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I'm so happy, I can't mesmerized by you. I'm so happy, I can't mesmerized by you. I can't mesmerized by you. I'm so happy, I can't mesmerized by you. I'm so happy, I can't mesmerized by you. I'm so happy, I can't mesmerized by you. Ye ba ne kwa enti unim ye nyina ye ba ne kwa wo enti dia ya na wo pro ho dia ya na sa wo de wakasisemi wo de sisi wunue wo de kane shadodo wo de hunahuna no e de adea edin kakra bi a wunya ye enti wa ho fama kakra bi ntumago kakra bi a chese ye wo de she oh asamba anya abotre susu hunahuna wunua no susu shane so na ye nyina ye ba no kwa ye be science so akokwa ye mfa bibia enko we tie rubber brand new from me ankasa me sweet mommy ma de ye nyina the lioness her royal majesty Mrs. Florence Obinim mama ho fedua sweet mom bibia obia ciao Anna, guten Abend. Kunema, what's up? You good? Okay, me too. Me good. Okay. Everything for aha and a breno ebe makwan na yahye djumadi no. Ye de ahyase. Nyankopon won shraw sedane da unyabre ede mamie na mabedie na chese won na wo bomachi dom no Jeffas B capsules obema waye mreme no me masoro deda ntimi srow se de menyen chusu bi menyenya bi menyenya de makoma pe but me srow se wo ba bobo ho e me soro me 2 minutes and 5 minutes and me no enru me me asekora enru ho esa na wo ma dwemponi aba me timi srow wo de bra sa wa wuni mi taste but ba be patcho Jeffas P capsules no memini bi wo de be kra ka 5 bosso kanum bosso na de fa be face me se ne be ya ba wankogu hu anima ase it's Jeffas P capsules obema wa ye mre e wo mpem na de ye de bosso a emmo wo de bosso enya yie wo hu timisro ene ma na ye ban ye pade ye de ye pade a che se etiapo sanso ena Jeffas mixture wo se ma ye kama sei na che se me ho asisi me ho so a na yaredom ni nyina etu ase a eye Jeffas mixture wo ko me fie a me ni mabusuafo nyina ye nom na napa awia anwumre anadwo e de adea tutu America na kopebi nanom na Mother's Day na ebe wo hu ye ne ye mpnafo ye ma menom kire se ye kunnom kire se ye ma ye nyine be piepie nti kopebi nanonom se ne be ya obenya apomudem erade me sound man step fan me de me hu na me friend akosisi o se anom de ego minimu a ekoyo Angel Beverages me pacho beverages we wo hu na Ghana ha eni abrochiri bebia obia ageno atom me pacho tutu America flavors a opanyina ebi e wo honom so tutu America fa number ni sesi a dodo bi a wopebia o de opekra nya akukuduro ofra o se me pese na ya asa no de breme me to 2000 cartons but na ya asa ena mpeso de wo ha ni yinchi kura Togo Benin he bebia wo bia me se abrochiri bebia me ankasa me de bebro me ba be deliver what a crank what is obi bele abroche de kan bell what is obi bele na che se wo angel cooler no e na me de e brewo enwi e hye me kama me nua ba ma de nyina shasha hair mi nua shasha me dase me sro shasha hair owo Kakalika Plaza opposite wa e Spintex Road sanso e na ne shop ba akoso so e san e Kotobabi Junction traffic light na se wa onsa binkum e na shasha
risks ewo me pacho odi wi ma me na cute cat Mrs. Mensah papa bi Mrs. Sandra Mensah was there be me ba be style no abi twa lazy frontal lazy e de ma me and ono so be style me kama cute cat palo ono so ewo abeka junction ne so hono mo a sana menim kama yi so if we just love beauty palo me pacho matare kama yi a ehye me pacho if we na almost fashion and apamatare akono kama e di amame ne di mama she fitting in fact if atame pa na no kwasem ne se me pese me gina ho a wan hwe ne ye a na wa collapse ato TV no so ene so de ye be cancel pa ebusuafo papago furniture na amaye furniture kama me medofo yen samri o ma yen twa ye ho na ye koba ene do de e chen da ne da ene no e ye more levels ne ba isia. This program is proudly sponsored by Fast Cover Mixture and supported by Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century Messiah actress. And then you ma who do pee keka. And na me juma dinti. Ma po me den hu hia me papa. Na se bad ma po me den hu dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti. Me ti me jina papa tenten so. Just say Jifax mama your best one kasa. Me ni abema. Ebama wusu wa ye be mama pa. Say ti ameji Jifax mixture tumpre kopeni say. Edro no ho te. Ye de afa abefu nimdie kwan so. Eni fidie won wosuom e na ye ne friendship kroje. Ye no nti ma ye resade. Enu wane Jifax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a oma akwala no fo. Ana akwala onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwe sa adwadie nkrato yi mu agye atomu se eye. Jifax mixture. Pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, maybe tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Makuma swadi. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenejehu. Angel Drink. This advert is FDA approved. Ataje eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa dia mitrema furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. This program is proudly sponsored by Fast Cover Mixture and supported by
Me mama kwa ba BM Edinburgh experiences in life. So me patch ko Facebook sisi ya Angel TV Ghana. Sanso and ko YouTube na Nayas One TV ye streaming e wo honnom. Me do for Diamond Cosmetics nkumpa papa efi sanso and the boy fashion jewelry. The boy fashion jewelry. Me gudi eni me nkapo nyina efi the boy fashion jewelry ho. Kwajo shoes and ashame mpabo. Me do for ye nsembri and then me sa akame nuaba afefe bi wa ha sei wo ye MPP for King Kong MPP for superstar na sister yi ne ho e won nsem na ye bedi ne ho nkomo yibedi ne ho nkomo pa e wa ha ai uzu se hwan ya e Sheedon sanso e na me sa ka nana enso so e wo fie ha sei ai me businessman ba ko pe me entrepreneur ba ko pe a chese osan producer produce niema bebre osan yo hene kese pa sanso e na shodi ai superstar shodi eso e wo efie ha yenkɔ na yenkomo mo akwaba na yemfa enhyehyɛ so mpamcho me mama akwaba o madaroma nana bia boko nana wodi wana nande wa ho fe de so nko nana me dase ka ye hye okɔ bia sa wo ho ka niema be kɔ so pa sa nana before say niema be kɔ so no ese say we make sure say Jeffers P capsules one on be 10 ubet mi anom we are sure me pa try me wan kra ye ma me we are sure na na ne si ha no wo de esi ha no meton ama wo na makwa akotobi wo pharmacy shop bi e ben me na me de abeshim to de ye pon ya anom ba akọ why madama shodi na boko de e no hwan fu why de de nyame yase she don't baby she don't baby my baby the superstar na omo for too much she don't one kasa o height e say 20 o height 20 ene she huwa sorry na dina hoye na me eish cash ena ni emegu achi no she me ye kakra nka ho Debbie she ready me nana basa na mo hanana na mo how nana etwo nana na hu ye no Debbie nana so say me de me we nyoma we de me nje ho sa mu die na na bia na oba ha na wo kan e bia na back door no wani ji hu Nayas Penny was said asem e wo eni so no na e de kodai so sir nti me ni meni so nam de akodai so you yate she apomuti say bibia boko she free him fa okay me Muslim okay na me di ankasa ye salamatu okay Abdurrahman okay na me free north okay yeah. north upper west oh okay yes please okay moye nuanum she me nte wonka moye nuanum moye ma 4 ana ba 3 obema ba ho bema na epani yes please oh okay wow o ma me no papa ti ase me papa efim ba ma me ti ase kafra ache almost 7 good years me oh kafra she wan kas wedding fie say she won fie say she will be 21 oh me were 23 day 23 yes please are you serious any when you minimum when say 2021 come ma o na me for say we be 16 oh sir also dreams me was maybe 40 or 35 or 39 or any omu hu da wa abrabo ni wedding ye die sisi de edimi ye sisi ade ni wedding ye okay ebrebe na start ni udi ni ye oh embra me dem me ho to social media no oh okay na abrabo na edimi ye enu mom de yente wonka embra me dem me ho share social media asina ma abrabo no edimi ye kaka how many years ni awdo ho ko share social media almost 3 years almost 3 years na just 2023 and awdo ho be share social e na social media ya ma oh nyanka social media nka me say we friend me say me bra me you know okay anyway ba me de MPP party and ma me hu Sheedon and I make say almost na party no na ma me ye teacher e wo o my we mo nyanka nya party na ma me ye teacher enya MPP party nyanka nya MPP party a me ne wan say me wa betina ha ana say me ne wan say wo be hu me na waka say me bra wo show ase ba MPP party ahye me nimonyam kese bi ama like me shwen e won kofreni
Wow. It's MPP for no one kasa na chin be hwehwe wo anase wa na ukọ wo de wo nkọ hwehwe wo mkọ ya hwehwe na wo fa wo. Davi. Okay. Eba ne say. One kasa no mo hu say ejuma me ya ma omo no. Okay. Enye easy na me bo me hu modin pa ma omo. Na so mo nye omo nhwe omo nye hwe han. Okay. Me so mo be hwehwe me chi akwan na omo ne me akasa na omo ahye me nkran ene ejuma pa me ya ma omo. But enye se me na me de me ho ekohwehwe omo. But wo ya de pa enye wo na wo beton ho wa de pa ne na beton ho na man kofo no ato. Oh, okay. It's sana etie. Okay. It's wo ya de pa. It's wo do ho e join ye e de na wanya afri mu o mato fia ma wo ana ya to car ma wo ana se sen na brabo no since a wo do ho e join the MPP party in 3 years in ye e de na wanya afri mu benefit ben e na wanya afri. Okay. Me nka so ma to car ma me ana so ma to fia ma me. Okay. Ba de o ma ya ma me no e betimi maybe enye ndenye china badako bi e betimi ato car no ana se fie no ama me. Bosome so a omutua wo ka as a party member ana meka se ne ya waboa wo mo ano. Bosome so a aketua dodo sen e na wo de ma wo. Sisi we ni power. Sisi we yo. Ebra na mo power no aketua dodo sen e na MPP party bosome wo de ma wo. Enye say like sikanti omu tua meka no omu enye say omu tua meka but se me ya de no eye omu fia say intimi nhwe nhwe wo han say but enye say omu tua meka to say like dabi but omu appreciate ade ameye na eno de mitimi say normal enkofo yi omanim na omu ye politics a eya na ye bashom atem didie bully ni ade no ene sane a meka say bia sorry kafra o height ni tie ni wedi watem wehu bisa me hu bebre me did the attempt no I share social media share me ni social media mu fitin collaborate fitin me ankasa me ma me wo me nsema nkofo keka ye ene fitin collaborate because school me like I was social gathering me ko baby a say na nkofo be hwe me say na nkofo be react say omo hu me a enti eno ni na ka ho but mitimi hu ni say me den a me amnie means some ho so means some ho enti say me for my dream to baby a obi be ka che me and I said then nipa no be ka che me e be ye me ya David if you say me den anya me abode so obi wo ho so pese onya se ba onya enti me so manya se no na ma koka se nyame ade na oye me say David ti me ntina ho a ma regret say nyame aye me say e na nyame de me abei because me no me ho. Wow. So me come papa me no me ho. So confident bibi a friend confidence na nde wo me mu pa. Me obi a atem didi ana say bully embu me mu. Wo do ho ko join the MPP party ne emema dodo sen e na wo ne wo omo ne omo adate akọ out e wo because me te say na wo ne empanifo ni bia na meka say emema ni bi e ko out. Woni be me bia MPP form penifo na na say woni penifo no bia go out obi anse opeda obi an approach me that. Wow. Yeah. But omo bo wa baso e wa adwuma pa wo ye na o kasa uko school a o na o kasa uko school a ye buli uni ade uko school do hin fan school be na uko ye me call private school like ewo mamobi. Okay, me call private school that's from Brown Fitty Crecha mature BC so ho and sana me start to call SHS. Uko SS we hin fan Ekunfi Central Region. Wow. Ekunfi esache ho Ekunfi Tiamadia. Wow. Yes. It will be okay. It will be a brebe na 2022. We 2022. That didn't want to also. Because yes, you what been pa. That didn't want to also. And I'm grading and then ready. I'm grading pa. Ekoye ankaza. Unua no mono. Osemo ye math 3. Be ma baako. Sheedon. E math 3 no. And I make say sorry math 2 ni di wechi. E wo wechi. Baby. Wona we kechi. Di oba echi. Baako di mechi. Omo nyina omo height no etese wa na. Me busianfo obi aye tenten. Obi asoso wa. Obi me oba me fie na e ka say omo na omo wo me awonjindi because obi awa. Me ankasa me papa obi bumu ni mu obo ankasa de odi mechi so wa like ebusi afo ankasa omo wa it ono papa ne also papa if ono maame ana ono sister ene wo baby a otisisi me ne me sister ketso aba me sister pinyin ndo wa warranty ono
It is say wabusuafo anase meka say wo sisters no so omuhu senia eya wotie na ana meka say oni omu gina ho a sen na ofili ana sen na omo nso so efili oh so wo mu nyina akoye atentenfo na nko akoye kokowa sa no me dem in feel you like me obi am in feel it me ankasa no say obi tin oye tie na yaka say nkofo mben ni adada me de omo anya me sa even ada fofo a me ne omo nam omo ni na omo ye tenten bebi omo kobi a me kobi me birthday party weddings like social gathering bebi a nkofo wo ho me kobi yes ope ni je pa eni je de ope e shi ene wo ka no kre sa pepe e den na ma ope ni je too much sa no me pe asa me pe nyom like me timi say e say ni pa weni nje when you anje when you ankan ho a adwendwen po betimi ahaw enti e say me nji na me nka me ho say na like me feel free because I don't person me tie me pe ni je wow eya na odwin bebre wo ho a wodwin ana na ya ma wo call out ne ade asetem bia so bo ho ono nko a wo ho a odwene pa ni mu no eni su on de obema ye nyina ye hu se na onwene but ni mu no odwene se ade na me de nipa nyina awa na me de me nko aya ye mi sei enti na ko basa wodwene enti edu bebe o so be dwendwen de na me so mi fampi wo ho a wodwene eni ma hyew so pa na be menjwen wo ye sure menjwen wo ye sure wontena asendwen seconds kra da sa ade na nyame wo ye mi sa minye bida wo ye sure me po me faka now driver to make us say when you ju hu me sa na me te me nye obi a or tonight no dream no say I didn't nyame ye me say I didn't dey be minye sa enti sanya wusi ka say open ni je pe chilling e pe outing no na che say ye hwa o san pe memasem kakra dabi sa stop bebe wani je ema ho e chen mema ho ana like wo ye lesbian dabi nyame pingu ka Sheedon who boyfriend she who boyfriend oh yeah me to make us say dabi me obi who be who memas dodo sen oh dabi ba ko pe ba onama e mema how nim se mbema don peto e mema peto o se mema e dey mbema don peto enti di ba kono ono obi wo ho be ma fa no won say height no ohun eto na ne won adwen mu say eto but when is on phone when I say mema peto enya me na me ka she don say Nayas wan kasa wonim say mema de wo mo peto to mo ho to na che say wo mo tata wo ho na e mema na ye tata wo no ye pese ye bisa say eye omo te say wo height ana say atentenfo ana papafo esikafo obi ti say me height na sabi ehiafo kakra obi ti say me height and approach me da o height bi eni ho no ma wa approach you da esikafo atentenfo emo ho ofete say na no obi ti say me height and approach me da really me new adam for put say me height for that it's mema ne o boyfriend no beda o pejao ana said because senior otie na yepese ye hu o pejao ana say senior ya na oye no wadaro ma we de kafra fache me experience because me pese me hu say wo mom ye nkro asa obo won mo say ni boyfriend pese ofa na ade say o peja no wo say o peja na sa ana wo to afati tia de bi na na so wa na kancho me na me dia na abrabo si ye pese oni ye ewura wabusuam kakra wabusuam etesei na abrabo mu kra no de na wakom a ubeka se u rent mi mfida besi nne a wadi 23 years okay abrabo mu de my bread sa na ya me ka se okay ni nkola wa oni na me nko na wa bre o me pa owo me so me nko na me ka se wa bre ma be ofa ni say 9 months ma me nko me de ofa ni 12 months but that's 1 year kasad that's 1 year so which me chia wa bre ankasa wa bre owo me so ba ono ka chia me so owo me no me nti say
O ma me so wo na unti say. Na what is saying? Because owo me na nkofo can say like ne nkwala no. Me ho ye fe pa. Nti your neighbors obia me nyi na omo ka chere me say me de me akwala de me ho ye fe pa. So omo chere me picture be na maybe some say nti me a me ni na omo say me a me ni because na me ho ye fe but omo ni all of a sudden. So me no mo dwen say asram na obi dia be sram me and I say any boni na obi abesa ba me so mitimi say maybe nyame wo de maybe omo ehun ni ntem na say bibisa say mu sa na me nai me ma me wo me no akola bia otimi gina ma me nkwa me ntimi ngina okita me like na me nai agogo akola ti maju ti say 1 year me ko 2 years na me ntimi ngina na me ma me ka chere me nti ono so e fa ne ho adwen kofo de ni kasaye say on family ko ba me papa no so oye obi a on pe ejuo to say ejuo Muslim ye fa be like to say pastor malam me papa say no ya malam like somno avra ne mu nto no ogidi say bibia ye nyame nti ni sa ejuo no on pe me ma nti ono so nti ka so ono so ka ho but nanka ye chance ntema anka me na no ha me sa so nti emu no na me ma me so fa ne ho ade ba me papa mpene ti me papa so oye obi a on tena fie okọ kwan so ba okọ meka ne ade ba nti on tena fie nti emu ana okọ ye na me obi be ka cha ma me se owo baby joje e wo Volta region na omo ye operation ni ade nti me ma me emfa me nko na omboa me nsa o tena se o twen me papa me ntimi nante me ntimi nye hwe so emu na me ma me de me koye nti picture ni po wo ho ye me operation ni po wo ha ewe he oh nti ho no ma ye nhwe nti ho no omo ko try ende na omo ye wo ho like minim but na me na no me tam na me yakora no me nyi no me nantia na ma bo ho me nantia na me he nti wan fa me anko enye ye me ntimi nanti so omo ye me operation na omo ye nyem nti ye nan ba ko so utimo me gina pa obo se me nan no aye se achia bi sa pacho gina ho na ye nhwe obo se me nan gina ho straight na nti okay so we se me nan achia bi sa nti ma me fa no adwen se oba akoye me nan na mame nti ye koye na ye nti ye hye me pop me nan tu ni na so na me timi nye hwe me wo ho like me timi nye hwe nti enum wa na ye transfer ye ko nsawom OTC baby a ye hye dade ne ade o na me kotena ya na mo hye me dade ne ade me ko school na me de koni na ba dade no so wo sha feel comfortable now sena misumitimu se improve sena me na nete sa na ete nti dade no so emboa me te wo mu a nti me duty say primary to me say ma me fan to because me friends are many nkofo na ntebe me say my odd wo mu me ntimi nya hwe me ntimi nya active me ntimi ensi nya ma me ntimi nya hwe sa me yet say yarefo bi so ma me yi dade no nsi ho na me nonsense na me nti na me na anti me anye straight 90 ya na me yi dade no na we yi dade no etu ho a wo nan na ye mu yo ya me ya pa it me hu no it me me ya like me nante tia emuti me vre me ne Philippines pa it me ko school me ko SS 90 me 90 me ha me na ma ba fie it me ju 1 month but na me wo fie na me na no so asa akofo na ma sa akọ ti me na no ha me a na masa abafi wow kafra Sheedon adwuma ben na wo ye sisia we menye adwuma bia sisia we dem wo fie enti uwie school na se meka se uko school no o ka se uwie a eda adwuma office adwuma ben na opese wo ye na adwuma ben na o decide say obeye oh me ka o say me pese me nye nurse but me timi say nurse so say patients by emergency me timi rush and come ho and now so e be some styles maybe an say hospital say bed no this ma fa bibi acho can I say me nya
support be maybe akonja bi and I say be answer me to me share patients to me junjun wana me to me jun say and I mean medicine like pharmacy. Okay. Say I know there utina one place obi wait me high obi po bibi wo so pa obi timi akoyi abro. Enti we school na went me anto so na ambe mu no eden adwen and about him. Because pharmacy and medicine they won't mean cause what the SS be call medicine say to us. SS to us. Oh, and then am went me anto. Na kada be to us so obi ye bibia say me to us. Okay. And the other ba me na ne be ha me. Okay. Me na ne be ha me. To 9 Oh, otua e wo lego me nya school po. Wow. E wo lego. Kunya school lego. Yeah. Me tua ye receipt ni na wo. When we are done, then I'll show it to you. Wow. It's bibia or but na me na any hammy. How? It's not mean to me. Kafra. Mama said to me say, my brother is Sam and I to me. So to us call university there. How? So apart from say, when 9 went to me and to no, who decided say a day in business now? Say, oh yeah. Oh, business. Me to me say na me na no. No, me to me nye bibi gidi bi. Okay. Me to me Russian ko bibi, but me business is suitable for me. And say maybe I'll be entrepreneur. But, okay, entrepreneur. So, yeah. Okay. Because what say 9 to me business, but what me nya ahoɔden foforo bi e de ko support MPP party wo mo kwa ha na wo di etire wo mo business and say maybe bibi like nyama ba yes sanye ma de na mo ye na e di chin bibi a because ye mo se na wo dwane wo nante wo fa ha e de wo bra me metna kam wana se me bra okay me relax. And also, me to say exercise. No mom de me ya me na be. Okay. But no so I can exercise because you were hospital po. Okay. It me my konante. Wow. Sheedon. Nancy ohun sem abegu dwa so. Ye hu internet yi so. Baby a Sheedon. Usu. Just ora ho ama yenum bi nyina ebie video na yesu because ye ya bad time. Ena o my Ghana de ye my Ghana bibi say obi a rebe ho yete say wo sister ehwe acid egu wanimu o mo treat o de wo mafunu ebo ba she no kwasam ne say em say wo de ya adwene be di agro because oba ye in fact ye ka say obi animu efa wanimu efe pa ye a bibi eni wonu ma e kire say obi kura de pen kura twere wanim na nipa ye de parazone egu anim na parazone kra meka so di sini ma na odi asoki di ma kra bedsheet fita kra na wa twen be ye 2-3 hours kra wo kwa kosi kra no odi agra won san ho nyina be roro enti enipa ye de parazone egu anim na uguso te afefefe sei na chese na wo di ye be pefe mu ana se wo di ya adwin be di agra na be pe sympathy ana na sika bi na wo pe e di enti ne ma wo yesa because there is no way e say wo sister ehwie acid egu no not acid na dey parazone okay parazone ni omo yeah na parazone ni omo di e ba ne say na wo sister ehwie parazone any omo egu wani okay o say like ohun mag mi ku she but now so buy na my makeups like now why foundation into so you didn't see it and it's a call wow for mama yen view na nim ye o woni pa me pa mo cho mama ye hwe na nim ye cameraman fa to na nim ni ye view ni ye pa ma me because asama Sheedon na e kan die omo any parazone omo nko akra na o hye kakra na ye friend is in parazone so abeka ho enti okay enti ewupo but mark no ho we won say me high black okay mark no ho enti adani po incident ni see empo me twa baby a ekro no wo no okay enti ebi mo post here okay and na film so me pe film amenya film okay because me and yampo ya me ni pe film okay dey bia me trend okay so me ya ye jawa na wo ani gi because na the trend enya me hwe enti me say mo po na o mama me akọ enim okay enti me film say me pe film a okay menya film okay enti me enya say film
eba ne sen na wo sister etimi ka parazone any omo edi gu wanim na se ne awutie ye hwie parazone ne omo agu wanim na hwe wo kon ya anye wo kon makeup ye hwie parazone ne omo gu wanim a ebe drop ya aba ye hwie gu wanim ye tu agu wanim nti ahanyi na ese ehuma but we wo kon fefefe na etwitwa kama kama wo fefefe wo kon ase nyina ye kokokokoko tuntumbi eni ho nti maye hu kyerkyere mu mama nka okay omo no odi nsuo gu me ho first ansa na odi omo no na odi betwitwe nchen so odi gu me ho odi gu me ho nti odi gu me nti odi nsuo no gu me na odi omo no gu me so at that moment no na me ni sini na hyehye me so I have to wash it out me wash omo no out because na me ni hyehye me eti omo no odi gu wanim na odi gu ho no na parazone ewom omo first ansa na parazone It's all the good me huna no menim no and sana yes anya misunderstanding it's me to say ma me fa me sun ko gu ne ho so no wo dware nti parazone no so e dware ho no ma na ono so of fire na odi gu me ho so ho odi say wo sister dey carry omo gu ho no na wo so no dware na wo so yes wo di bi ko gu no ho e no no frɛ dware ho odi no ho ne keda na no giant inside. Oh, okay. No, so the parazone omo no. Parazone pe. I know. Say omo no na kitchen on side. Okay. But parazone e bata. Eti parazone e himfa ene gu ye. Wo himfa ene gu ye. Egu menim. Parazone entimi wu anim Sheedon. Abra wotuwe wanim kama yi. Enipa da sani ntimi enhwe parazone gu anim. Parazone odi. Ene na esenk wani say but wani go say into asema see ye 2 weeks any so there is no way a parazone ye share parazone gu ho ana se parazone kra ka sabi wani ha say ya 2 weeks pe obetimi aye okay ente no sa no se mint na ho bibi ya me mint na so me call kolebu de me man call kolebu me call nearby hospital ewo amasama ena omo ye den ena omo tete ni skin for the tale I say rotin me hu okay say parazone udi gun say won rotin hu but uso shegu wanim yes o shegu wanim anana utwitwe adwaye kra washroom kra na say udi parazone eye bibi ekogu ekoso ni so Sheedon ekoso wani so esese wani timi sei enti eba ni sei obi a ye hwe parazone ni omo no kra de o de ye fa nto nchen because o si omo no odika de omo no gu we ohun we oso wanim no ohun nyina e wo kitchen e na parazone de wono frɛ dwae be to parazone gu wanim ehwiegu na obi a nana asem we sem bem me ba e bia na parazone no e wo garon se ade we hwiegu bo mu a ono oto ne se ya e be ba se wo garon mu a ba nana asem Sheedon eke ye nyina ya hwe video ni bi producer mo show video ni ma me ye nyina ya hwe bi wo se ne sister hwie parazone egu nanim wankasa ne ho osine nim enti nipa yetimi di parazone egu wanim de there is no way a producer me pacho mun show video ni mame na asema Sheedon boyemu ye okay enye say me your life and come show okay so no on watch me okay enti parazone no odi we say mitimi ni na white parazone no odi gu me hu miti enti esone gu menim yes o hwegu me ni esone gu wanim yes o hwegu ni tiri o hwegu wuti na de ana ewra menim ehwegu asem we di adia unexpected nana asem wa wani na me say me try adia wani enna memo akasa sesi adia wani na ho so na ya be hwe parazone efregu tirim na sane ya be gu wanim nani da ne ho so say nani da me so say me ko hwe ade egu no ni nsuo ni mu anasa me de ko hwe ne ho e wa dware na o dware asem a wo kan Sheedon wo pese ye jiwudi ana because ase wo pese wo de ya adwene edi ago sodi bremu kakra na emre me fa fidi kese na minchia ahwefo a ehwe ye ba bibia we bia hwe ye nyame hwe bibia Sheedon boko dem na me adom ho ayefe that's na o kasa ni mo na wo ka asem bi mani ajepa wo se wo de da bia wo ma wani je eno de misalutu for ho da bia me ka se ema obi enye obi na be ma wani age ye nkra ye ti se kra se da bia trebo ho kra ye reho nanso won hwe wo te bia na nka se because of e bia me te bia ni nte se da bia na mi su mi di me ho aroro why ade wo ho ba ma mbisa wasem we de fa cha me ye nhwa woni wonni situation na happen ye no obeka asem bi se bibi yawa
yembisa wunia no she transna ko chi because we sina na wunia nkasa o ma me ba papa ba yes please minim se utu a onso wo ba ha me bisa so wunia no wo he because nya minim ni se utu a no no so atie nti e ba ne sense word na wo kan e de na beba ama obi a ye wunia o ma me moja nkasa ne mpo se ye parazo me ni amate ne se ye so wonye that's all prio unye because wa kasa no statement a wa kan wo say makon kra na mo atwa so ba o dware no utimi toa ne wo ho ye ntwa si o na mo ye de na se mo atwa so ma nipa no dware Debi ye ono no ko school or lectures nti ye me sa no nti no ono fan ho edi akọ enti etuka ana but mitimi say ehona nso benya chance no odi parazo ni egume hu odi omoni gume hu no timi say me retaliate na me so me fa bi ngu ne hu because oye na offer asafufu woman no e de shame ehode wanya de ono po oye empomi hu eduabi like a soft into me junior so say no sa no say oye na me be ya because oye tintin into na wasa kamia she into wonim sa no kokana ye den yesi misuma no mu ye ntimi kwa na kita me kwa we na esi enya me fault so fight na ye me meti wase o she meti wase because me meti hoi me sha na me hye dom me ntimi na anana na te na me ntimi a wo bo me na ti makota mba bi ba wo sha wo nua wo so wasen o nti ade na beba kra wo atwa so okwa akodware akọ ne ba bi nso ho na hu se aha this is the perfect time I met me ato ache no to the extent say wo ye ya senka wo take ni video I think I still stand to be corrected we do ha wo ye say wo take ni naked video and no kra me Sunday another grudge and I'm also starting to kwani biem mesre ho no adenti na wo yes a wo wi a mami misa wo eye MPP ukodwan ne ye no nkrofo se ne nti a ukodwan ne ye nyina ne se opese Dr. Mahmoud we de wo hanti na mebisa wo opese eye Dr. Yewra Dr. Mahmoud Baumia it's alleged it's alleged yes it's alleged so they omo kano womo se ukodwane because of said the nyame ya adom na ye doctor ebedi president a womo edo beko eye baby a esese ye do kwani atwum this question no one after the other patrol first one I will hear bisa na only one ni am pese mi misa on se adenti na wo beka se bibi jewa ye misa wankasa wonua eni de me ho ne de wanye ne ye because hwe adwuma ye ebia obi tan wo ba wonnim yete hai wonnim nia ebi odwon ho adwembone ba ebia na wonua ne nya wo hwe anasa asam na wo kan na obi aye obibi ekire god forbid eno de mitwam wo yesu de member but sa statement word now be kind na ya me say because nipa mama bia ho ohi wutu we sabe ho ahi pa nkrofo sa ho ahi ma menka ne sa yes wa wonim so ho ahi deda it can say wo be at least our statement and say wo campo what I say and say wo kan sa statement no e wo outside ama obi empo bete e ho no yi ma no na me ma second it is adene enye say that crope okay and adene happen me no yetimi diago yetimi sere yetimi ko baby a me na eko nice I wonder what sister mo your besties yeah like your kumpa but mo your besties yeah besties because ye na yete ma me nchen ti bibi ni a ye na ye koba ti ye ko baby a ye na ye koba but sad like this is not the first time why be ato aso why be sa but so say me intimi no and I me so me na me ye penny but any interest when she does something to me I should keep quiet or something at least me so me ye penny me so me to me akasa if she respects me she will listen to me and answer bibi but me to me even because of say me ye tie so or bibi just I should keep quiet I should keep enumpo obe e purchase me to me didimpo because me be didimpo bet my family dwan say like me example bet my family dwan say me ndi so me to me nya na hwe so me say me nya ne sa onu po me nya ne sample sa onu me ni vibe pa me nya dwa no na makọ me de akọto ho ama no obi na ma sa page na ma be twitwi na ma like ye vibe ankasa ye ko obi ana onu so no oye obi a me ne na ma obi be ye me bone ompene or you be like many nama. I feel comfortable. Say many nam. Ye ko baby say many way nama. On your mission. Asamono ebasa no. Ana wo ma me wo ho. Ana mo ma me wo ho no.
Say ena mama efa no say ohie parazon me de ho ne hia me ohie parazon. Okay, na ma me po bisa me asem na me be reply. O say dey ntina me be kan say bibi to me ana say bibi sa. Okay. Ento oye me sa no ofa omoni gu me ho. Odi parazon ni gu me ho no. Enti enumu no mini because why I see that. But ye kasa na waka say we jai. And they said they be also we not boom but when we have misunderstanding now she tries say she will do that to me. But it see that and then once and then twice. So me to say me keep you on me ho dako bibi wait because me ankasa me nine ti dako bibi wait me aye me a then they fa na agwa because we won't say ba ko bibi aye ba ko me fa bibi enti aye sa no na me so ebufuo like me so hyehyɛ me ni adade nti ebufo because me ye bibia on jai see ye no o ko report ma police for me were police for number me were police for number me frɛ ba ko ka chem say oye me sister even say me call police ye nya hwe ye beka say ye ka say bibia si wo fie nti ye report ma police for ana ye call police station akọ report enye say bia wo ko say e bia ye meche sister no na ye nko jeli na wo eto da police for no ye nua mema na se ebusua for police for no wo nso timi ne ebusua no bi e kasa e ma ye eto ye se ne be ya wo mo de won na na se bi e bi enti police ni de ne kasa because dia wo kan wo si asiesi enti police ni de ne kasa e me enyamra kwan so unsusu se unso one day obetimi atena se bisa ho se de na wo je inti a wunua no so yesa because no kware menya sure say wo sister betimi atena ho na one day because of a situation no ana adena esie no me ma ade me nsuo na me ko obi bu ma me se me nkodware okay ye baby aye wono site new site nti ye bula ana me so me nine no nti me nya obi a na mama we bu nsuo na mama ye dware ni bibia wo inside nti me bu ye no one thing to she doesn't do anything. I do the cooking, I sweep. So me sweep here. Then she was sitting down. Then my mom said I should go and wash the dishes. Then I was like, no, she's sitting down, so let her go and wash the dishes so that I can bath and do other things. Okay. And she didn't like one propunity. And I was sorry na. Mama ye in try she me pacho so mama na episode from pamcho so mama na in try. For Enkrato Emrasia. Atadre eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu wogana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee a cacao, and na me juma dainty. Ma pomi den when me papa, na seban ma pomi den when dia, and one Jifax mixture. Bonje, Jifax mixture, me jina papa sentence so. Just a Jifax, mama, your best in one cassa. Minia Bema.
ebema wo so wa ye be mama pa senti ameji jifas mixture tumpre kopani say eduro no ho te ye de afa abefo nimdie kwan so eni fidie won suom na aye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade enu wane jifas mixture na momitie enye ma penfo oba o ma akwala no fo ana akwala onyenya emfie dumienu FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ jifas mixture pa 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 Guys, do you see something, guys? This is my pure sister, my younger sister. She used this to hit me, powerful, to pour it on my face. But guys, I want you all to know that I will never forgive her. And I want you all to see. Guys, this is my sister. My younger sister, yes. She claims she loves me when we come online. But look at what she do to me every single day. Every single day. See what she has done. First, she used Omo to pour on my face. Second, she used Power Zone to pour on my face. Third, she used this to hit me. Yes, I want you guys to see it. If today I die, it's my sister who killed me. Thank you. Okay, guys, do you see something, guys? This is my pure sister, my younger sister. She used this to hit me, powerful, to pour it on my face. But guys, I want you all to know that I will never forgive her. And I want you all to see. In fact, say video I share ye. Say sapa na Sheedon, a sister. Ediye na ono wankasa ni muja. Ni chocho muchu. Say ye no crepa dia because me ni hobi. Na say ye no crepa dia ene odoye. E may be nsibi. But I say mo report. She esesa asem we o report se ne ebeya because dako ebeye dabone. Edi amount. So wetimi akofa wo mapa ye di wo fufuo se wo sister de boy na she wankasa wo ye dodo sen wo sister betimi afa wo manana na wo de abo shodi bremu kakra so parazon no eno kasa bi a wa hie dia fine but se wo ma because me kra me ye black no so bi beto wo ma e de bebo me a wo behu mark e wo me but ono a wasan ye fair aka ho mo kra de ye so mu ana yensa no ye hu mai nti ede na beba miminji ndi so de sa wo ma ne bebo no e no de bo na ki be hu ye be hu se because kokofo de ya mo hu ye hene okay wow nti e ho ne de minji ndi me hu ne se de odo de bo no but wan fa mo ne se po do no e bia opia bi na bo ne just a sly one be because me nya sure e ho de woman e bo wo hemfa wo sister Audible me ha. Audible with him. Enka sabre me hu video no mark na pa problem. Video na ye show ha no kora na ye hu. Ye mark bia. Bo video ni bi. Ye mbo video ni bi. Producer yes so yes bo video ni bi. But ye hu mark bia. Ye de woman so. Woman we ye de bo wa ese. Fufuo kra woman kra bo nsa me anti baako. Unim say woman born nsa o wa chim so aduro. Woman born nsa de ye twa ne nsa. Be pai. Me nim han ne I dark kakra but anya dark o sorry like I say say we kitwa ni so anya na bia no wo de woman ne ponche o but man men ka so de bo e bia say woman bet me ye de wo fufuo no yes let me but say na woman no kwa ne tintin kwa be ye den kwa na o de abo bi man na anya say asema ye kan e bia ye nyina ye de anu agu so but ye justice e de ma wankasa say adentina wo moja no timi tam wo ma ye di wo fufuo se wo de ye de enko ana wo kodidi na ta because e ma empanifo so e pani chin o wo na e pani chin no wow enti na me kan se on we di viet on we di 16
Oh, that be 20 something. 21 and Bisa. Okay, Nana. It's a Mario and Omufia, Sir Isikinsino. Okay. A idea of Hopa. Koyewe, mean Koyewe, mean Inti the obey fees obey no. Both all ye ya will be a day. A woman, into a back cousin be a bit to me a senior or ya dear Nakofa. Sa a Janina, I sorry. But how do you say who seniors is a befa? This a fine second acid in a sewer. Go share good union home. Yeah, I don't know how no yet. What says I never way no yet police station. Now, over like you did not yeah, be. So, yet to me, yet you be called police and yes, I didn't go to because I'm born to say, I dare not air caution, a being civil, because we are in your opinion, because of our height in Intino. I'm asking they be an all control. No, and just Nana, she's on your she had drink a crack. Oh, and but no, well, I don't know two. Now, what's about okay? I'll have this saying. Yeah, what? I was saying for me, Patrol, yeah, dear phone lines. What number no good screen anymore. Fry enough for didn't Ebra. But Mimi, when he said, yeah, it was a mistake in the buy. Okay. My minister saw, she said, and now who bet you to go when to be say, when to be say, say, no, never I mean to me, because only a team, only penny for what she said. I'm not crying, and to the young be there, and I come out, sign your way in a buy. What I say, and then I can, yeah, it's in make us say, Bibia Becha, as a sort of plan because I can baby, I'm ready, and you've been a better as a woofer. Kuko, wusu yese, wash the dishes, when super praha, and you've been a better one as somewhere, but a nyaba, she dear back and someone's in your portrait. Because Minjin this is a union or dog. Because, yeah, many follow Mupine, yet, we follow Mukra before I will Jenny and Bibi. Okay, it's a mini pa. It's a baby, a dear Beba, no, so wouldn't you have a me for woman at the abode? No, no one thing, you no. So said no we did. Okay. And now no we are bema we are about like obetini we sini or you obi an ho ye din or you obi an ho ye din and na inti sad time so say ebufuo etimi ba obifo nibufu otimi ye bibia obe realize no now we plan the corner send for corner afem Bijiti se obuta afu ntem because yesi on krowa for ne de bo mubuta afu ntem eti se obufu a e wo nua no so a ososo de ne ya wo de ye no na ya se mama mi se na sembi wa meti se mo ka se ni nua ne dware no okuteki ne picture naked picture eno na e de sansem ne ba ye no da bi eno ya kon de da ya ni fight no eno no but also she omogun no so eti ni anu so ko she parazzo no ko video no my video no my dabi me like my video bia so oh yeah me sano into ebufu ma like me nim se me so me pese me nya bibia no so be ye ne ya ala se be shina wo ni video no wo try man video ba me phone so no yeah like mancha but all the threats what Jimmy phone yeah bibia ni me so of our phone no hwe phone cool phone and to find no who say mancha hwe because there be police for what say me say attempt to kill. Okay. Say nipa no wonya atwese kan kura na say o motive da won fa mo no kura. Okay. Wonya wa fa de no kwa de wonya de bitwa. Eno ti na make say parazon asemi any woma woma fu asemi na say ko mo report parazon no so like mo say we say manumpo make asa no to feel good manum and we say meeting no e white and parazon so dey go me hu no say me so say baby am say na nsen na wo form kakra nti de na me hu ne say na person wo trend kakra me call for me o me like me because the video ni go viral pa yes me delete here o call me way pa na eni so yeah me yeah no said anju 30 minutes e dey na etwa won say eye woma phone ni bia na woma na e dey bo ni bia na o da bi oh okay enti me yeah video na enu po video na nya ma adwe na me dey post yo esi sa no so me share him ankofo ansa na me be post here enti sister bi na catch me say me post na me create awareness say ade a me sister na aye me ne ba me enya me ankasa na me
So obi ka say chum entry or say this lady was rude to Honorable Kennedy Japan because yes we rude pa Kennedy pomi nkasa nti anada but Juna can say president no more but Kennedy pomi because of say Honorable Kennedy for honorable kan no honorable like me nkasa nti anada okay and then any panona em say wan ti ni ye me nkasa nti honorable mpam chomu nso ma me eni die mu a hello hi odo ye udi ni baby a wo free your friend ko ti me free pick farm okay one say we are simuno Yankopon say wo ntokwa akọ nyame onku bi mma okay wow suban no de ba ma so no bi emu ano no e na ni sister na edi ma asema ma no it mon kan chere no onto ni down okay yeah that's nyame show we dey wa suma ya say udi suban bi ko ye papa Mahama so ye president so ATM so the corner so obi emu a wono and our sister atua hoka e di ama ada ko me sister ni na na politics no ada ko di ye papa president Mahama Atemana so say Ghana won say wo party bi echi na oni ni party na wo ye bibia obi bia ye nation whether good or bad who poye nation and I me share TikTok as po me nkasa da me ma share matare MPP atare na ma besa but who share comment section as okay me pacho hello me pacho udi ni baby a free yo mpocho yanko yo Ada girl no dey ye ne system. Hello. Mpacho yete. Ada o dey ye ne system. Ono obi feed o ye na anunu. Dako obeji ni nsem. Dako obeji ni nsem nti me pede. Wonye ne nkasa ne do nunu no reporting. Ne ihu bi mbre no mu no nwudo ye nunu. Ono dako obafa na agudi. Ada do obi feed o ye na anunu. Obeji ni nsem. Nti wonye ne nkasa. Won fa the serious no dey ye nunu. The man or do you official? They will be all over the banana and the banana sumo. One get all over the way, pra. I didn't so open our dean. We will be say, if you're broken or the Juma or the children and time, chappy or the chuchu, let's say, or the city crown, chappy and the boundary, we because you dare not the boku. You see, one young cassa, or the Nimia, or sopa, Nimia. Mama on father manager. She a basa no na ma wo fie ma fa ne sei. Be ba nkasa na de no na ho mfa no. Eti ma ho mfa no na nsuo ho nti. Mu be kunkum mfa no. Sen na ofa na nkasa. Eye den ya na ho mfa ba o. Eye west because me ba nkasa on family. Me pacho so mama. Yeah, hello. Good evening. Good evening. Odi ni baby a free. Me pacho me free cast to ye fa me Fati. Okay, Fati enko. Me pacho. Yeah, Mahama nyame na atwia me ka. Yeah, mo ne pa no suka. She. Yes. Where do you need them? You say ye press Mama. Doctor. Mahmoud. Baumia. Say nyame be ya dom no be the president and nti a wodi na ti pa wodi mutenten no ope either position and so omfa won kono mkotwe eye obu sa me pacho be so bad. Yeah, hello. Yeah, good evening. Good evening, me pacho odi ni baby a free. Okay, odo you yanko. Pacho, who say this time Pacho ma no so ma yen kakra. Pacho who say this time tell me this time yen o chere pedi. O so fa ni ni na ni ni de hense. Okay. Yo yen enye mu ka kwa this time Pacho ni di mu. It's so I'm sure. Oh. Nayas yes, sister dear or ye and one yadi do one one no but still as some report na wo kasa asemi a papa ye ke ye be de ke eno anam pese kam so because
if say obi wo fie na de bia no hu say obetumu a saa na so o de be yo saa because onan ka say cat no say nya ba akon yemi ti report case no say na be ya before it's too late na say na be ya chi na bi no say ba me ni kura ni fie wa bi le pacho mun so mame na wadaro mapia o eni die mu so mame yeah hello good evening me pacho di ni baby a wo free me pacho your family afi okay die mo ye no time for television so muka google no so too much die mo ye no enter the because of the boys the effect here twini mu etina presenter ba kono kan no o kasasa yen kasasa e presenter mo ye juma mamo nye stade no mo ya na abam ese o ya ma na yakotini mu ana enya se mo ye juma mo nye juma na honte mo ye juma na honte mamo nye juma obi tinchen a obeka se bia ade na mo ye no mo itaki pet yeah that's it nyame unsha wadwentre na odi aba shodi yesi asemi a o kan se wa ma papa yi kole odi asan ye nyina se ade nti na esa wo ka se odi MPP echi okodi party na echi because of se na opese bia MPP ba party a ye de ne ko na ye ko twini mu se na me sa ye ni pa ba ye twini mu ya bi shodi de no sasam na wo kan de esa wo apologize to I mean mano there be any person any person na say ni pa ye twini pa mu na me bi sa se eyampa ni pa no wa ha ade na onya no na momo kama no eya sama e wo media no so padaroma wasuma amuka itina me bi sa twa ye wo media ye wasam bi wo ha eto ho na nyame ye wadom na wonya chance na wantimi ayi wa no unclear na da wo so inti e bi onya ko no onte ye ye wo media no so nti ye nim ni platform ben e na wo kote say odi MPP achi so delay that was I watched at on I think only delay interview bi and obi peke ye omukan want to say asem see so person go inse bebre na o pese wo kwatwum we am fan so say na wo bomb pa ye say MPP ba na twum wo be ano na ye pese ehu no ba unye interview bia me pacho wadaro maso mame me ba unye interview bia wakoka say ana presenter na bisa o say na bomb pa ye say party kro no embra power na de wuhia ne say ma opposition bi ana say do be fly akwakotwum mo amo ye tenten wow itina me so e me wawa na me nyi ya me fi ye le nti say ya chi obi mi o wi la na me say China for do mutimi ye bibia na nye no kre oh okay anu nye no kre na say so de na de to no so de ye so de na de so e bi ono so akoto obi obisa no say you negative comments via maybe if I can so or can I ask them keke because eba no menchen eba ne say or support MPP na say man position and then me who say e wrong because e party and obia who ni say e wrong and enye wrong me who say who say so bia okay be enim me to me obi enim say me MPP po okay obi enim say me to MPP ye di try fruma ye ti me pa me o MPP me papa o MPP eya na back politics me pa cho ye kesania me clear ni din said your omoka because me ba do ye make up crobesha me ebenyina na me share I think that me share crans are over na me share ni interview me obi a we interview ni bia me di kan call ni profile na makoye interview ya grant no na ma share comment nti se me ka menje ba no nsi maybe comment is silly comment obi anyi wanu si sorry ya tia because me nya ya ni position say the way you nanim I just love it but the America trying say on the theater me say me share me the theater nti say no mo fraka say odi ata mi hu ni so say Ghana we so we are now belong to that part now ada we ni now because me started the asa na me there but un share asa ni po a comment section no na so nyankopon won shira wo pa show so boyfriend na won let dan ba no we ma o da me ti me ma me o okay it's what I share yeah share him said that ben am be worry I never that ben I never saw another ben yeah share him said that ben at any moment at oh wow that's good
this year, yeah. Oh, nyame adom nya nyame se ebe ya ebetimi aye. Oye dey. Oh, my year, oye dey. Oh, yeah, Yeah, most. Oh, like, oh, yeah, Benny, but oh, yeah, sorry. Oh, yeah, sorry. Wow. It's yen share him say any moment from now. Mo be worry. Now, my plan is say mo worry ya. Oh, so me like my dream ya worry so yeah. But we see yen share him any moment. Like, so say nyame de otimi bibia and there china bibia betimi happen na me can say. Yen share him say nchi bia mo be worry. Nyame bi mu a. Na mo awo ma. Ah. Wow. So nyame say ono ye me ko na me worry na. MPP ba party ETS who to find that. Dabi. Okay. Oh, because me de me hu shame nche, me de me shame wana election time na so. MPP party do. Oh, mpe me papa. Ah, yakopon show no wadwuma. Omo show mo so. Me pacho nkwansha ben na ade be ma Sheedon ama me wadaro. Me nua ba ye dia meka ne say bebi ogina no onjina wa mankrofo ekasa embu na bem. Okay. Cause we ase no ya uye bia ye nkrofo hi. Wo sha atade aye beka. Wan sha atade aye beka. Unu aduana aye beka. Wan didi aye beka. Nti ona nkasa enhye no hu nkran. Se ablabo no obi enu ho asebesebi obobo ama. Ibi wa wo for modo ba ampo du bebi ombe yi wo mani ama. Nti no on ni dream embre mu se MPP na no so obedi wo mo achi a. Na mmom no mo nya ade a other parties no ebubefu no because nipa tumi se sanadwen. Na Bible kan no so kwasea no nse sanadwen. Betumi aba se o kine bi kura ampo no. Oni nya phone na ko bi record we ni ma family phone na ma iPhone. O se yi na se e so da so.